Camina bu tiempo está llegando, papá. Va llenando bu joven na noche, Jehová. Llena, Padre. Bautiza na noche, papá. Bautiza cada joven na noche, oh Dios. Alabanza, Señor. Poderoso bota Jehová. Tocando en el corazón, Padre Celestial. Camina el mundo, tabai con el joven, na papá. Tabai con el Señor. Tabai con el oh Dios, aleluya. Va tocando a noche, aleluya. Va bautiza cada joven a noche, mi Dios. Bota tu mano poderoso, Jehová. Bota tu mano poderoso, Señor. Arriba cada joven a noche, Jehová. Padre Celestial, Dios de gloria. Vos conocen al Señor. Vos saquen anta Jehová. Va tocando, papá. Va libertando, Dios de gloria. Padre Celestial, sigan a lo cual que está bon, Dios de gloria. Mostrando camino, Jehová. Llama cada joven a noche, Jehová. Bautizando, aleluya. Bautizando, aleluya. Tocando cada joven a noche, oh Dios. Alabanza, Señor. Precioso bota Jesús. Bota grande, Señor. Bota maravilloso, Jehová. Vai obrando a noche, Jehová. Vai obrando, Señor. Vai tocando a noche, mi Dios. Aleluya. Padre Celestial. Toca Jesús. Toca a noche, papá. Toca a vida, na Señor. Toca corazón, Jehová. Toca a mente, na papá. Toca, Señor. Toca, oh Dios. Aleluya. Ministra cada vida a noche, Jehová. Ministra cada vida, Señor. Aleluya. Precioso bota, Señor. Bota maravilloso, Jehová. Cada creyente a noche, Jehová. Vai tocando, Señor. Vai tocando, papá. Vai tocando, Señor. Vai cambiando vida, na Señor. Aleluya. Digno bota, Señor. Poderoso bota Jesús. Bota maravilloso, aleluya. No stop de clama, aleluya. Sigue alabando Dios, aleluya. Sigue exalte su nombre, aleluya. Y merece la gloria, y merece alabanza. Misa Señor, mi te alabamos Dios. Mi te adoramos Jesús. Mi te adoramos Dios Padre. Lléname, Señor. Misa Jesús, tócame, papá. Misa Jesús, lléname a noche, aleluya. Mi me se bulle nula, papá. Mi me se bulle nula, aleluya. Tócame, Jesús. Tócame, Señor. Tócame, aleluya. Iglesia, cava, aleluya. Iglesia, alabamos Dios, aleluya. Camina nos de un silbish de adoración, aleluya. Alabamos Dios, aleluya. Ti uopi que alabada no por, aleluya. Abo que te oportunidad a noche, aleluya. Alabamos Dios, aleluya. Exalte su nombre, aleluya. Y merece la gloria. Te adoramos Dios, te adoramos Jesús, te adoramos Señor, aleluya. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Alabanza a Dios. Por merecer la gloria, papá. Recibe alabanza a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Alaba, aleluya. Vamos seguir delante de la presencia del Señor, aleluya. Nuestro Señor está precioso y está maravilloso, aleluya. Tú estás en que sintonizarnos también, aleluya. Bombini, aleluya. Visualmente, la ganos Dios, gozo, aleluya. Con alegría. Señor Dios Todopoderoso, Tata Santo, Jehová de gloria. Nos seguir delante de la presencia, Jehová. Oh, Señor Jesús, llena-nos a noche, aleluya. Oh Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, vino su danza, alabado sea el Señor, vino danos orar Jehová. Oh Dios Todopoderoso, me te alabamos, aleluya. Glorificamos el nombre santo Jehová. Abota rey de rey, no Señor de Señor, no, aleluya. Abota Dios Todopoderoso, Dios maravilloso. Oh Dios que está haciendo milagre, aleluya. Ahora noche, aleluya. Así milagre, aleluya, Dios mío. Oh Jehová de gloria, alabanza, alabanza, grita al humano, aleluya, clama al Señor, aleluya, no Señor está aquí presente, aleluya, para su palabra también saca 2 o 3 en su nombre, y no está presente, está escuchando su oración, alabado sea el Señor. Danke, Senhor Jesus, danke. Yamene, danke para tudo qual que hace, danke para tudo qual que hace de nossa vida, de nosso sentimento, na alabança do Senhor. Alabado seja o Senhor, aleluia. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. Oh, alabança, alabança. E não conhece distância, caminhar com você, alabado seja o Senhor. Alabado Deus, clamar a Deus, aleluia. E da Deus está digno de tua glória e honra. E alabança, aleluia. Alabanza, 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 alabanza. Espíritu Santo de Dios, vino a nossa dança. Espíritu Santo de Dios, ai que ba, ai.
Mina nossa dança, mina nossa orar. Mina nossa alabanza, Senhor, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Assumir aquela noite, aleluia. Algo grande lá encaminhar, aleluia. Será bom o banana, al sabomang, aleluia. Será bom al sabomang. Papia como Deus, aleluia. Abre o coração para receber, aleluia. Lo qual o Deus tem para boa noite. Oh, Deus Todo-Poderoso, Tata Santo. E na nossa, o poder, o bom chão descende para nós vida. Oh, Deus de glória. Me dá lababo, Jeová. Me dá lababo, Deus de glória. Glorificado o nome santo, Jeová. A você digno de tua glória e honra e alabança, Jeová de glória. Glorificado o mesmo especial, Jeová. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. Danke, Senhor. Aleluia. Merci, mon Dieu. Merci por graça, por amor, por fidélité, o bon Dieu. O grand fidèle. O réel, o cababa, aleluia. Rien pas impossible, mon Dieu. Oh, Seigneur, dans mon massa. Dans mon temps pour qui est pitié. Mes pays d'Haïti, nous levons devant. Dans le moment ça, mon Dieu, dans la souffrance, dans le moment difficile que la passe là-dedans, alléluia. Oh, mon Dieu, tremblement de terre en Haïti. Oh, mauvais temps. Oh, dans le moment ça, Seigneur. Oh, peuple là-bas qui côté pour y dormir. Peuple là-bas qui côté pour y relayer, alléluia. Il va qu'on qui laisse pour y relayer. Peuple dans le sud là, il va qu'on côté pour les battre, alléluia. Il va rentrer dans le caille parce que t'es à trembler, alléluia. Mon Dieu, me connaît fidèle. Oh, mon miracle. Pas que l'autre qui pour faire miracle, c'est celle ou même, c'est dans où nous confier, c'est dans où nous mettons toute confiance, c'est dans où celle nous croyons, bon Dieu, agir pour Haïti dans le moment ça, dans le moment difficile, dans le moment épreuve, dans le moment drôle, dans le moment tourment, alléluia, oh Dieu Todo-Poderoso, et t'es m'lol quoi passer à nana, t'as algo fait, alléluia, oh Dieu Todo-Poderoso, mal tempo, alléluia, mal tempo, ayanan, Dios mio, oh Dieu Todo-Poderoso, dans notre casa, para habitar Dios, Dios de glória. Obra, Senhor. Obra para Haiti, Jehová. Obra para Haiti, Deus. Assumir a guerra para Haiti, Jehová. Oh, Deus. Oh, Jehová. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Agis pour nous, mon Dieu. Agis pour le peuple là. Agis pour obéissant, mon Dieu. Agis pour le peuple là. Seigneur, alléluia. Oh, c'est qu'elle nous a déchiré. C'est qu'elle nous a déchiré. Dans le moment ça, mon Dieu. Comment nos familles nous y en bas. Mon Dieu, où qu'on fait miracle. Où qu'on fait miracle. Faut miracle pour le paysan, mon Dieu. Faut miracle, mon Dieu. Il n'est pas impossible pour assumer la guerre, alléluia. De nom Jésus, alléluia. Non, non, Jésus. Non, non, Jésus. De nom bel Jesus, alléluia. Algo precioso. Algo grande da na caminda. Oh Deus Todo-Poderoso. Nos descoracha. Nos Senhor. Haiti, alléluia. Tá dentro bom mango, Jeová. E tá dentro bom mango, Deus de glória. Obra, Jeová. Obra, Senhor. Obra, Senhor, aleluia. De nome de Jesus, aleluia. Glorifica o nome santo, Jeová de glória. Mila e alma não perde, Jeová. Oh Deus Todo-Poderoso. Nome está aqui, aleluia. Nos alabamos, Jeová de glória. Mila e alma não perde, Deus meu. Oh Deus Todo-Poderoso. Obra, Senhor. Caminhar com nossa evangelizar, oh Deus de glória. Não barrio México, Jeová. Obra, Senhor. De nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Tocando com coração, aleluia. Não sentimento, aleluia. Milagre humano que aceitar Cristo de no coração, Jeová de glória. Obra, Jeová. De nome poderoso de Cristo Jesus, aleluia. Milagre lina, Weiman, de bom Jeová. Senhor, aceitar Cristo Jesus de seu coração. Jeová, toca seu coração, Deus meu. Llene com poder. Bom chão descende, ele vai subir, aleluia. Espírito Santo, oh, Buda Bibadente. Oh, toquere, Deus meu. De nome de Jesus. Milagre, Senhor. O calia Deus tata também dando bom man ele aceita Cristo Jesus, aleluia. Toquere Deus meu de nome poderoso de Cristo Jesus, aleluia. Oh Jeová de glória, mila il do o irmão Deus meu ele dando bom man, Jeová ele pedir sanidade, alabado seja o Senhor. Tata de lilin o irmão, oh Deus Todo-Poderoso, lumana clama para alma que Deus meu, aleluia. Clama, aleluia, para Deus fazer milagre para sanidade. Aleluia, de nosso manga.
Lilina, que a pedido a chamba sutata, aleluia. Il do Weyman. Deus Todo-Poderoso, Tata Santo. Deus de glória. Oh Deus, Jeová de glória. No momento aqui, Jeová, nós alabamos, glorificamos o nome santo. Nós estamos com o poder da nossa, aleluia. Nós estamos de la sanidade, liberdade de Il do Weyman, Deus meu. De nome de Jesus, aleluia. Nós estamos declarando sanidade para subida. De nome de Jesus, aleluia. Rei de reino, Senhor de Senhor. Dom de sanidade opera aqui. Dom de sanidade opera aqui. De nome de Jesus, aleluia. Nós estamos para de quebrar peio, Deus meu. De nome de Jesus, aleluia. Oh Deus, obra de subida. Oh, com o poder da nossa, com a autoridade da nossa, aleluia. Nós estamos declarando sanidade para a vida. Caminhar com botar, abrir o coração, receber sanidade. De nome de Jesus. Ai, que ba. Enfermedade não tem culpa de nome de Jesus. Emaneça não tem culpa de nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos declarando sanidade para a vida. De nome de Jesus. Ai, que vai ser. De nome de Jesus. Danke, Senhor Jesus, danke, Tata Celestial, danke, Migreia, danke, oh Deus de glória, para operar, aleluia, caminhar com botar, no qual com botar, com polacia, aleluia, agora aqui a ciele ildo, aleluia, aleluia, a ciele, aleluia, de nome de Jesus, aleluia, donde sanidade operar agora aqui, de nome de Jesus, aleluia, buta sana, de nome de Jesus, aleluia. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. Danke, meu Rei. Danke, oh Deus. Para operar, oh Deus meu. De nome poderoso de Cristo Jesus. Oh Senhor Jesus. Eu de Davi, tenha misericórdia. Toca, Jeová. Liberta, Jeová. De nome poderoso de Cristo Jesus. Aleluia. Cada humano que está aqui dentro, aleluia. Que está sentindo dolor, aleluia. De nome de Jesus, nós declara sanidade. E dolor tem que ir, de nome de Jesus. E malestar tem que ir, de nome de Jesus. Nós declara sanidade para cada humano que está aqui dentro presente, de nome de Jesus. No caso, humano que está malo, de nome de Jesus, a declarar sanidade para a vida, de nome poderoso de Cristo Jesus. Danke, Senhor Jesus. Danke, oh Deus. Danke, oh Jeová. Danke, meu Deus. Aleluia. Alabanza, 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 Senhor. Buda maravilhoso, Jeová. Buda digno de tua glória e honra e alabanza. Oh Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, bem. Espírito Santo e candela, Espírito Santo e candela, toca a noite, aleluia, llena a noite, unção de Deus, liba nos vida, aleluia, unção de Deus, liba nos vida, em nome de Jesus. De nome poderoso de Cristo Jesus, oh Deus de glória, obra, Senhor, obra de nossa vida, de nosso sentimento, não, Jeová, oh Deus Todo-Poderoso, a milagre a noite, Jeová, de nome poderoso de Cristo Jesus, grande e maravilhoso eres, Senhor, a boa rei de reino, Senhor de Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, mira nosso pastor, Jeová de glória, quando é cabeça de igreja aqui, Jeová, obra sendo subida, aleluia, Senhor, nossa trabalho aqui não está fácil, Jeová, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, obra de subida, Jeová. E o Deus, Senhor, dê mais sabedoria, mais unção, de mais subida, aleluia. De nome poderoso de Cristo Jesus. Mira sua casa de momento, Jeová. Oh Senhor Jesus, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Mira nosso nome, solidamente, Jeová. Oh Deus Todo-Poderoso. Cuida apoiar e obrar aqui, Jeová. Nosso nome, pastor Jorge Menche. E suyo, a não colçou, Jeová. Oh Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus. Toque, Jeová. Uma especial. De nome de Jesus, aleluia. A boa digno de tua glória e honra e alabança, Jeová. Obra de subida, Jeová. De nome de Cristo Jesus. Grande e maravilhoso eres, Senhor. Oh, boa digno de tua glória e honra e alabança. Danke-me, Deus. Danke-me, bom Deus. Danke-me, Jesus, aleluia. De nome de Jesus. Alabança, 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 Senhor. Maravilhoso eres, Senhor. Boa digno de tua glória e honra e alabança. Oh, Espírito Santo, bem. Espírito Santo, bem. Espírito Santo, bem. Bem, eu na nossa orar, aleluia. De nome poderoso de Cristo Jesus.
Danke, mi Dios. Danke, mi Señor. Danke, mi bon Dios. Aleluya. Maravilloso bota, mi Señor. Maravilloso bota, mi Rey. Aleluya. Maravilloso bota, mi Jesús. Jesús, Dio di David, tiene misericordia. Tiene misericordia a noite. Tiene misericordia a noite. Romana un rato más. Romana un rato más. Clama no Señor. Aleluya. Grita no Diego un grito de alegría. Nosso Deus está precioso. Nosso Deus está maravilhoso. E está digno de tua glória e honra e alabança. Aleluia. Alabança, alabança. Alabança, Senhor. Maravilhoso botar meu Deus. Aleluia. Poderoso botar meu Rei. Espírito Santo. Espírito Santo. Vinho da nós. Aleluia. Vinho da nós. Aleluia. Massa. Alabança, Senhor. Toca nosso coração. Nosso ser, nosso sentimento na Jeová de glória. Llena a noite. Libertar a noite de nome de Jesus. Aleluia. Abre o coração, Romana. Abre o coração para receber sanidade. Abre o coração para receber o poder do Espírito Santo. Aleluia. E llenura do Espírito Santo. E está llenar. E está tocar. E está libertar a noite. Abre o coração. Solamente abre o coração. Se la bogonan. Deus Todo-Poderoso. E está passando. E está tocado. E está libertado. E está llenado. De nome poderoso de Cristo Jesus. Danke-me, Deus, danke-me, Jesus, danke-me, Jeová, aleluia. Você está maravilhoso, você está todo-poderoso, Jeová. Danke-me, Senhor. Oh, grande e maravilhoso eres, Senhor. Minha alma te alabamos, Jeová. Poderoso, você está, meu Deus. Grande e maravilhoso eres, Senhor, aleluia. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributar. Láganos santa para romana. Se la toda la gloria. Y alzamos bandera la papia como Dios, aleluya. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Bota maravilloso, Jehová. Oh, Dios Todo-Poderoso. Hasta nós aqui de tu presencia. Oh, Dios de gloria. Oh, Jehová de gloria, toca hoy noche. Señor Jesús, Dios de David, de misericordia. Oh, paseate Nazareno. No momento aquí, Jehová. Obra, Jehová de gloria. Toca, Señor. Liberta hoy noche. Sana hoy noche. Oh, Jehová de gloria. De nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos alabamos, Jehová. Nos amamos, danke. Para tu lo cual bahasi. Para tu lo cual basigiasi, Jehová. De nombre de Jesús. Danke, mi Dios. Aboda digno de tu gloria y honra, Jehová. Danke, mi Señor. Danke, mi Dios. Aleluya. De nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, danke, Señor. De nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios,
Gloria a Dios, aleluya, alabanza. Tu presencia es lo mejor, alabado sea el Señor. Danke, Señor, aleluya. Lumanan, quien vive. Y en su nombre, gloria a Dios, aleluya. Un día más, bom venir na casa do Senhor, aleluia. Tu estão que está sintonizando nós, bom venir virtualmente, aleluia. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso, está digno de tua glória e honra, alabado seja o Senhor. Glória a Deus, nós vamos seguir, aleluia, com a leitura da palavra de Deus, junto conosco, nossa irmã Martina Naomi Monteiro. Deus bendiga minha irmã. Quem está viva? E na seu nome, lá nos vai emissora da palavra de hoje, de Mateus 7. Mateus 7, nós temos o versículo 13 e 14. Lá nos cada uma referência na palavra, lá nos cada lanta para nos por vai junto da palavra. Mateus 7, versículo 13 e 14. E a palavra do Arulesa, na nome de Tata, de Eu e do Espírito Santo. Amém? Drentador de a porta mal. Para sobre ancho de a porta e espacioso e caminha, que iba na destruição. E hopi tesnan que drentador de che. Para sobre chiquito de a porta e mal e caminha que iba na vida. E pouco tesnan que hanhe. Tata Santo, nós te amamos, danke por a palavra, Senhor. Tata, danke, Deus meu, que dia aba chega na nossa porta, Senhor. Tata, mira cada dia senang, Senhor. Quadrenta de a porta ancho, Senhor. Tata, nós te pedimos, para misericórdia, toca nan, Senhor. Para o Espírito Santo, por tocar nan coração, Senhor. Tata, que não pode chegar no arrependimento, Senhor. Tata, não abre nan coração, pavo, Senhor. Tata, para não conhecer a porta mal. E nan drenta de saque, Senhor. A porta que te na salvação, Tata. Tata, mires não aceitável, Senhor. Ela não só queda cana firme, Senhor. É caminho aqui, Senhor. É caminho de verdade. É caminho de vida, Senhor Jesus. Nós estamos agradecidos por a salvação, Senhor. Nós estamos agradecidos por a misericórdia e por a graça, Senhor. Danke, Senhor. Nós estamos agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conosco, nosso irmão Joel. Glória a Deus, aleluia. Eu segui bendicionando a nossa irmã Naomi Martina, pela preciosa leitura da palavra de Deus. Nós estamos seguindo com a alabança, onde conosco, nosso irmão Aknot. Aleluia. Glória a Deus. Deus bendiga minha irmã. Deus bendiga minha irmã. Quem está viva? E na seu nome, bom vindo em casa de Deus, ao noite. Amém. Também nós estamos saludando a toda pessoa que está mirando, escutando nós à noite, via de YouTube e Facebook. Deus bendiga ricamente caminho botai. Aleluia. Lá nós todos juntos, vamos cantar, vamos alabar e adorar a Deus. Amém. Meu irmão, vamos oração para nos apresentar a Deus e cantar à noite. Padre Celestial, meu bom Deus, nós estamos continuando a presença, Senhor. Tata Santo, no momento aqui, Deus meu, mira e cantica na Padre Celestial, vai cantar na Pabo Jeová. Tata, nós rogamos, Deus meu, receber na Padre Santo, como sacrifício, Jeová, com o olor precioso, mirei, foi nos coração, Padre. Deus, de la glória, o bendição, meu Deus, ao noite, mirei, no qual nós temos mestre, Padre Santo, Tata, lá que nós podemos sair aqui dentro, Jeová, diferente, Padre Santo, de nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Jesus. Quando está o testigo de poder de Deus, alabança ao Senhor, maravilhoso Jesus, vamos cantar o primeiro canto que te bisa, mita testigo de poder de Deus, alabança ao Senhor, mita testigo de poder de Deus, Pai milagre nasce de mim, onde a cego mita mira luz saúr. E luz glorioso do Napa Jesus, me dá testigo de poder de Deus. Pai milagre nasce de mim, onde a cego me dá mira luz saúr. E luz glorioso do Napa Jesus, onde amas, me dá testigo de poder de Deus. Pai milagre nasce de mim, onde a cego me dá mira luz saúr.
e luz glorioso dona para Jesús. No, 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 nunca, nunca, ela vai largar-me. Nunca, nunca, ele abandona-me. De a noite escura, o dia de prova, Jesus Cristo nunca está largando isso. No, 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 nunca, nunca, ela vai largar-me. Nunca, nunca, ele abandona-me. De a noite escura, o dia de prova, Jesus Cristo nunca está largando isso. Me dá testigo de poder de Deus. Assim de mim, onde a cego me dá mira luz saúde. Ele glorioso dona para Jesus. Me dá testigo de poder de Deus. Pai milagre assim de mim, onde a cego me dá mira luz saúde. Ele glorioso dona para Jesus. No, 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 nunca, nunca, ela vai largar-me. Nunca, nunca, ela abandona-me. De a noite escura, o dia de prova, Jesus Cristo nunca está largando isso. No, 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 nunca, nunca, ela vai largar-me. Nunca, nunca, ela abandona-me. De a noite escura, o dia de prova, Jesus Cristo nunca está largando isso. Me dá testigo de poder de Deus. Pai milagre assim de mim, onde a cego me dá mira luz saúde. Ele glorioso dona para Jesus. Me dá testigo de poder de Deus. Pai milagre assim de mim, onde a cego me dá mira luz saúde. Ele glorioso dona para Jesus. No, 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 nunca, 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 ela vai largar-me. De a noite escura, o dia de prova, Jesus Cristo nunca está largando isso. No, 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 nunca, nunca, ela vai largar-me. Nunca, nunca, ela abandona-me. De a noite escura, o dia de prova, Jesus Cristo nunca está largando. Se Jesus Cristo nunca, se Jesus Cristo nunca, se Jesus Cristo nunca, se Jesus Cristo nunca, se no, 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 nunca, nunca, ela vai largar-me. Nunca, nunca, ela abandona-me. De a noite escura, o dia de prova, Jesus Cristo nunca está largando. Se no, no, nunca está largando. Se Jesus Cristo nunca, se Jesus Cristo nunca está largando. 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 Se Jesus Cristo nunca está largando isso. Aleluia! Alabanza al Señor. Eu que não vou passar para o que ofrenda hoje noite. Amém? Alabanza a Jesus. Jesus nunca, nunca, nunca está largando. Alabanza al Señor. Maravilloso Deus, Padre Celestial, nós continuamos brilhante Padre Santo, chamamos danke, mirei, para ofrenda que a noite Padre Celestial, Tata, me rogamos Deus meu, bendicionar cada instante que vai ofrenda Deus de la glória, multiplique para que de la glória, de nome de Jesus, amém e amém, glória a Jesus. Cristo a llegar, Cristo a llegar, Cristo a llegar, Cristo a llegar, Ele vem buscar, gente salva, aleluia. Alabanza al Señor, alabanza a Jesús, aleluya. Maravilloso Dios, bendito sea Jesús. Adoramos Dios, mi hermana. Maravilloso Señor.
Cristo ha llegado, Él ha vim buscar, en de salvar. Cristo ha llegado, Él ha vim buscar, en de salvar. Mi tabai cubo, Señor, a mi tabai cubo. Mi tabai cubo, Señor, a mi tabai cubo, Cristo mino que queda, a mi tabai cubo, Cristo mino que queda, a mi tabai cubo, Cristo ha llegado, Cristo ha llegado. En de salva, sí, Cristo ha llegado, Él ha vim buscar, en de salva, mi tabai cubo, Señor, a mi tabai cubo, mi tabai cubo, Señor, a mi tabai cubo, Cristo mino que queda, a mi tabai cubo. Si Cristo mino que queda, a mi tabai cubo. Si Cristo mino que queda, a mi tabai cubo. Sí, Señor, a mi tabai cubo. Sí, Señor, a mi tabai cubo. Si Cristo mino que queda, a mi tabai cubo. Si Cristo mino que queda, a mi tabai cubo. Jésus vini, li vini chercher, moun qui sauvé. Jésus vini, li vini chercher, moun qui sauvé. Moi pour aller avec au Seigneur, Seigneur pour aller avec. Moi pour aller avec au Seigneur, Seigneur pour aller avec. Seigneur moi pas qu'arrêter encore, Seigneur pour aller avec. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Seigneur pour aller avec. Oui Seigneur, Seigneur pour aller avec. Oui Seigneur, Seigneur pour aller avec. Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Seigneur pour aller avec. Jésus vini, li vini chercher, moun qui sauvé. Jésus vini, li vini chercher, moun qui sauvé. Moi pour aller avec Seigneur, Seigneur pour aller avec. Moi pour aller avec Seigneur, Seigneur pour aller avec. Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Seigneur pour aller avec. Oui Seigneur, Seigneur pour aller avec. Oui Seigneur, Seigneur pour aller avec. Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Oui Seigneur moi pas qu'arrêter encore. Seigneur pour aller. Si Cristo mino que queda, si Cristo mino que queda, si Cristo mino que queda, si Cristo mino que queda. Aleluya. Adoramos Dios, aleluya. Alabanza al Señor Jesús. Bendito sea Jehová. Oh, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Jesús. Bendito sea Dios. Gloria Glorificado sea Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bienvenido a la casa del Señor con todos los hermanos y con todos los que nos visitan esta noche. Vamos vir na casa do Senhor, tu romana e tu que está Siéntase cómodo en la casa del Señor. Sinta-se incômodo em casa do Senhor. Podemos abrir la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Nós podemos abrir nossa Bíblia em book de 1 Timoteo, capítulo 3. Un pensamiento corto. Um corto pensamento. Amén. El título es O título está Para ser un obrero y el subtítulo Requisitos para un obispo. para estar obreiro e o subtítulo está Requisito para estar obispo. Amén. Podemos leer la escritura capítulo 3 de 1 de Timoteo del 1 al 7. Nós podemos ler em 1 Timoteo, capítulo 3, de 1 até 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Amén. Essa aqui está uma palavra fiel. Se homem aspirar no puesto de anciano, está bom trabalho está desejado de hacer. Anciano anto mester está sem reproche, esposo de uma esposa moderada, prudente, respetável, gente que está gusta de uma posada, com capacidade para ser gente, não viciar na vinha, não violento, sino amável, não pleitador, livre de amor para placa, e meseta gente que está manejar su mescas bom e que está tendo su bom de controle com tua dignidade. Mas se gente não sabe manejar su mescas, com ele por cuidar a igreja de Deus, não recém convertido, para não vir orgulhoso e cair em mesma condenação com o diabo a cair dentro. E mesmo tem boa reputação cerca de para fora da igreja, para não cair de reproche e de trampa do diabo. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, invocamos tu nombre, aquí reunidos, Señor, en tu casa. Háblanos, Señor, mi Dios, en esta noche, conforme a cada uno que tenemos necesidad, Señor, en esta noche, con tu palabra, a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, Señor. Sí, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, arraiga todo nuestro ser, Señor, y nuestro corazón. Háblanos en esta noche, Señor, y poder salir fortalecidos, Señor, cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Mi hermana por cinta. Amén. Obispo. Obispo. Siempre pensamos, obispo, Siempre nos está pensando en nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, que enfoca mayormente a una vida católica. está enfocado mayormente de una vida católico. Lo conocen así. No conoce así. Obispo le dicen a un padre o a un párroco. Obispo está un padre of Un párroco, ¿no? En español le decía el párroco es un cura. Na español se dice párroco está un pastor. Sí. Un cura de una iglesia católica. Un pastor de una iglesia católica. Pero tiene dos significados. Pero tiene dos significaciones. Que en griego significa ekoinok, que na griego significa vigilante, inspector, supervisor. Inspector, supervisor. Pero sigamos para adelante. No sé, seguir para adelante. Timoteo. Recibiendo todas las órdenes del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Amén. Recibiendo las órdenes del apóstol Pablo. Él recibió orden del apóstol Pablo. Dice la historia, la posibilidad que está el apóstol Pablo en Roma. La posibilidad que el apóstol Pablo estaba en Roma. Y Timoteo está recibiendo esa carta desde Roma a Éfeso. Y Timoteo está en carta aquí fuera de Roma para Éfeso. Amén. Teniendo en cuenta, como dice la escritura, le voy a repetir, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Un anciano me seta anto sin reproche, esposo de una esposa moderada, prudente, respetable, una que te gusta posada, con capacidad para enseñar gente. El apóstol Pablo haciendo mención a Timoteo. El apóstol Pablo está mencionando así aquí a Timoteo. Es un encargo. Es un encargo.
Porque el apóstol Pablo estaba en Roma, Pastor apóstol Pablo estaba na Roma, estaba preso, estaba encarcelado. pero en también prisão. dice que estaba por salir, Também está bisa que estava de vai sair, recibiendo a esta orden, recebendo a ordem aqui. el que quiere ser obispo, É sunco que está obispo, el que quiere servir, sunco que sirve específicamente especificamente en la iglesia. da igreja. Que no sea dado al vino, o sea, que no tome, Não me está viciando a vinha, pois não me está bebe álcool. que no tome, Não bebe álcool. que no sea pendenciero, codicioso, de ganancias deshonestas, Pai não está violento, sino amável, não pleitador, livre de amor para placa. sino amable, apacible, no ávaros, Sino amável, não pleitador e livre de amor para placa. Nosotros podemos tener mucho anhelo de servir a Dios, Nós portem hope anelo para servir Deus, o cuando nos dan el encargo, of orando na nos é encargo, tenemos que velar en esto. nós me esteu wak esaki. Uno, Em primeiro lugar, para que las personas de afuera para a pessoa não ande para fora, no tengan nada que sacar su dedo para não ter nada para mostrar de deribabo, de acusar, de acusabo, o decir, como dice of bisa maneira que también el 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. e na 7 está bisa, e mestre tem boa reputação cerca esnang para fora da igreja, para não cair em reproche e em trampa de diabo. La gente de afuera nos mira a nosotros, E gente ande para fora mira nós, a cada uno de a nosotros, cada de nós. desde el más nuevo hasta el más antiguo. Fora é um mais novo até um mais ¿Qué es lo que anciano. hacemos? Que nós está assim? Y justamente ayer en el trabajo E precisamente ayer no trabalho, hablamos algo parecido. nossa papia algo parecido. Nosotros pensamos que los creyentes son perfectos, Nós está que pensa que o crente não está perfeito, que no tienen errores, que não tem erro, pero no es así. pero não está assim. Veamos Nós está mira, el requisito. é requisito não. Uno, Que no sea peleandero, o não sea, me que no le gusta pelear, não me está pleitador, não te gusta pleita, que sea sobrio, é me está sobrio, prudente, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. decoroso e gusta de uma posada e tem capacidade para ensinar gente. Y que no sea dado al vino. E não me está bebinha. También nos dice que no sea neófito. Glória a Deus. Neófito es una persona nueva. E não me está opinião, gente novo, Una persona nueva, recién convertida, recém convertido. recién convertido al camino del Señor. Recém convertido em caminho de Senhor, No le podemos encargar nós não podemos encargar, porque no cumple con los requisitos. não está cumprindo o requisito não. Por eso que el apóstol Pablo habla a Timoteo, Timoteo, ten en cuenta Esse aí, apóstolo Pablo está para Timoteo, está dizendo Timoteo, nós- tem na conta, para no ser carne del diablo. para não estar carne para diabo. Y nadie le puede decir, mira, E não podemos saber de bisa wak, mira ese hermano, wak mira é esa romano, hermana. wak é romano, ei. Basta que te vean ingresar a iglesia cristiana Basta para não saco botar para uma igreja cristã, y si te ven venir o si te ven recoger de tu casa, e se não mira gente buscava na casa, ya empiezan los problemas para algunos. e há problema está começar para algum de nós. Pero en este caso, Pero no caso aqui, el requisito é requisito não, para ejercer el obispado, el liderazgo, para poder exercer obispado ou liderazgo, tenemos que cumplirlo. nós temos que cumprir com não. Con lo que detalla en el capítulo 3 de Timoteo. Lo cual está detallado aqui dentro capítulo 3 de Timoteo. Aunque sea marido de una sola mujer Mas está esposo de uma esposa y que gobierne bien su casa. e por governar bom sua casa. Si no, dice, ¿cómo va a gobernar la Se iglesia? não está dizendo como é por governar a igreja. Imagínate uno cantando ahí Imagina um cantando e não, y nuestra casa e nos casa no hay nada. não tem nada.
Glória ao El Senhor. vecino hablando mal que como cristiano, Vizinha papiando malo como que cristiano, no mantiene su que não casa. está mantendo sua casa. Le repito el 4, Te repito. que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. É bisa em versículo 4, é mesmo tá rende que está manejando sua mês casa bom e que está tendo sua bom de controle com tua dignidade. Desde pequeño, la verdad con nuestros hijos. Fez chiquito, papai é verdade que não se unam, Que no nos mientan. não ganha não. Pensando en este tema en la mañana me puse a pensar en mi hijo cuando yo salí de vacaciones Pensando em tema aqui a mais ainda, mas começar a pensar em mim el año pasado, o dia mais ali vai vacância ano passado. y mi hijo me dice, papá, me estás engañando, me estás mintiendo. E eu estava pensando, tata, bota ganhar-me. Mira, le dijo, Ele disse, me "Ya, vira vamos a una apuesta. agora não sei se bet. Si yo te estoy mintiendo, Se me está ganhando, bom, yo seré un mentiroso. me está mentiroso. Pero si es la verdad, yo te voy a castigar. Pero se está verdade, me está vai straf bom. Y le dije a mi hijo, mira, Não precisa me jogar. trae a esa galleta que yo compré ayer. Buscuchi como comprar era. Mentiroso. Ven, ven, le dije, ven, ven, ven. Não precisa bim. Acá está. ¿Está o no? Até aqui, até of não? Sí, me dice, ya, entonces, Sim, well, a mí, yo no te estoy engañando. me não está ganhando bom. Glória ao Senhor, Que aleluia. tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, sincerarse. Que está tendo isso e um bom de controle com tua dignidade, que me está Não sincero com engañarlos. e não ganha não. De los requisitos para hacer un líder, un liderazgo. Requisito não para líder. Porque obispo tiene muchos significados. O bispo tem uma significação. Que puede ser superintendente, puede ser presbítero. Porta presbítero. Tiene mucho significado la Tem palabra obispo. outro significado é a palavra obispo. Queridos hermanos, Romana, estima, tenemos que anhelar, nós temos que participar, para participar. y a todos los nuevos, un día fuimos hermanos en Cristo nuevos, E nós, tu estás estar recém, algum dia cada de nós estava recém, participar, venir, tomar la decisión de venir a nuestras clases. participar e tomar a decisão para vir e ler não. Hay cosas para aprender. Tem coisa não passinha. Y también nosotros, como ya se puede decir, antiguos, Também isso não que tinha roupa tempo acaba. aprender cuando pastor dice, mañana tenemos conferencia en la iglesia para todos los hermanos nuevos y para todos los antiguos. Sim, a hora que o pastor do bisa que amanhã nós tem reunião para tudo romana bio e novo Y estar preparados. e para estar preparar. A eso se refiere, Ese estar ahí- preparado. Para estar preparado, esse é que me digo. Porque va a llegar el momento Você também chega momento que nos va a tocar, que também toca na nós. te va a tocar, Também toca na abo. donde que hay que cumplir las órdenes Kami na bating ko cumprir ko ordem não de servir al Señor. para servir Senhor. Y si no estamos preparados, E se você não está preparado, ¿quién lo va a hacer? quem também fazer? ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Quem também fazer, meu irmão? El hermano nuevo va a tener miedo, no sabe Meu irmão recém também tem medo e não sabe. de una tarea específica en la casa del Señor. Tarefa específica para fazer em casa do Senhor. Tenemos Nós mestre tá que estar preparados, preparar. porque si no estamos preparados, Mas se nós não está preparado, la escritura dice que el león rugiente, que el Eh, diablo anda como león rugiente a quien devorar. a Bíblia está dizendo que o diabo está canarão de maneira leão que está buscando quem para devorar. Y también la escritura nos dice que obreros faltan, Também a Bíblia está dizendo que falta obreiro, faltan líderes. falta líder não. Amén. Amém. ¿Quién va a hacer la obra del Señor? Quem também vai fazer obra do Senhor? Los de afuera no lo van a hacer. Estão ali para fora, não também vai fazer. Desde que ya entregaste tu vida al Señor, Foi hora que eu vou entregar a vida ao Senhor, nos toca prepararnos. está tocando a nós para preparar-nos mesmos. Amén. Amém. Para que los de afuera Para isso não é para fora,
no nos tenga nada que decir a nosotros. Não tem nada para avisar nós. Es difícil, sí, Está difícil, sim. de cumplir este requisito. Es difícil. Para cumprir com o requisito, não. Está difícil. Amén. Amém. Es difícil de cumplir estos requisitos, pero no imposibles, queridos hermanos. Está difícil para cumprir com o requisito, não, mas não está impossível, meu irmão. Podemos tener tal vez mucha edad, Nós podemos ter idade, podemos tener mucha cultura, nós podemos ter cultura, não. podemos tener mucho idioma, Nós podemos ter idioma, mucha costumbre. ter costume. Y sí, también pensé en esto E se também eu penso isso aqui, para nuestro pastor. para nosso pastor, Pienso que es difícil porque habemos de varias naciones, está difícil para não ter roupa na chão. pero la escritura es uno solo. Pero é Cristo, De que está um debemos só. Estar Nós precisamos estar preparados. preparar. Amén. Amém. De estar preparados en el camino del Está Señor. preparado em caminho do Senhor. Cuando un ejemplo más, Exemplo mais. vamos a salir de misiones. Vão sair para missão, não. Pero para eso ya estamos preparados. Para esse aí já não está preparado, acaba. A misiones no va un nuevo. Para vai missão, novo não está vai. Vamos los que ya estamos preparados. Está vai, isso não que já acaba, está preparado. Pero es el tiempo. Pero Es el tiempo, queridos hermanos. É tempo, está tempo, romano. A oír a nuestro pastor. Para escutar a nosso pastor. Que cuando dice el pastor, a ver, Ora que o pastor visa, hay clase para los nuevos, tem para los nuevos miembros, se les recém convertido, para poder estar maduros, aprender de la palabra del para Señor. nós estar maduro e ensinar a palavra do Senhor. Yo veo que el pastor da todo lo que él puede. Então mira que o pastor está dando tudo o qual que por. Desde las 4 de la mañana él está Fora 4h30 tem. dando clases, dando charlas, Dando les, dando charla, não? Glória ao Senhor. pero hace un esfuerzo. Pero nós temos que fazer esforço. Hagamos un esfuerzo, hermanos. Nós temos que fazer esforço, romano. No porque vivimos en la pandemia, Não passou nossa vida em porque pandemia. todavía no se acabó. Mas ainda não passa. ¿Quién entonces lo va a hacer? Quem está fazendo? ¿Quién se va a preparar? Quem está preparar? Cualquiera de nosotros podemos partir, puede ser mañana o pasado, no sabemos. Qualquer de nós por vai, amanhã, nós não sabe. ¿Quién entonces va a continuar? Quem é ahorita vai seguir? Tenemos que estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Amén. Amém. Que Dios le bendiga, hermanos. Deus bendiga, minha irmã. Este corto pensamiento. Isso aqui te corta pensamento. Amén. Que Dios le bendiga. Deus bendiga você. Gloria a Jesús. Preciosa palabra del Señor. Amén. Essa é a palavra do Senhor. El que obispado desea. É só que desejar o bispo. El que desea servir a Só Dios. que desejar para servir Deus. El que desea ganar almas para Só Cristo. que desejar para ganhar alma para Cristo. Siempre piensa en los demás. Sempre está pensando em outro não. En el otro. Em outro. Cómo el otro me ve. Com outro está o Soy de estímulo para el otro. Me dá testemunho para outro. Mi conducta motiva al otro. Minha conduta está motiva outro. Mi manera de hablar, de caminar, de Minha maneira vestir. De papo, de vestir. ¿Qué dice? O que está dizendo aí? Si uno desea obispado, Se gente está desejando o si bispado, uno desea ganar almas para se Cristo, uma pessoa está desejando ganhar alma para Cristo, siempre piensa en el otro antes que él mismo. sempre está pensando em outro prometo com mês. Y a veces hace sacrificios Sempre está fazendo sacrifício, não. de cosas que no son pecado, Costa que não está picar, pero que no edifican. pero que não está edificar. Amén, hermanos. Podemos estar de pie en esta noche. Planta para a noite. Dios necesita Deus trabajadores, tem mistério e trabalhador, não. hombres y mujeres, Homem e mulher, não. que en estos tiempos Porque é difíciles tempo difícil aqui. están dispuestos Está disposto a trabajar para el a Señor. trabalhar para o Senhor. Están dispuestos Está disposto para ganar almas para para Cristo. ganhar alma para Cristo. Están dispuestos Está disposto a negarse a sí a mismo negar su mês. para el bienestar del Para o Evangelio, bem-estar e evangelho. para el bienestar de la humanidad. Para o bem-estar e humanidade. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti.
de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname, Señor. Milagrosa adorar, Señor, esta noche, aleluya. Vamos a alabar al Señor esta noche. Amén. Saludamos a todos los que están en sintonía una vez Vamos a más. saludar a todos los que están en sintonía un día más. Los que están allá en San Martín, alabanza del Estamos Señor. en San Martín. Alabanza a Jesús. Los que están en Guyana Francesa, Estamos en la Guyana Francesa. en Bonaire, En Bonaire. allá en Holanda, mi hermana allá en En Holanda. Holanda. Mi hermana allá en Holanda. Marta González allá en Guyana Francesa. Marta González en la Guyana Francesa. Y Pastor José Arturo allá en Guyana Francesa. Pastor José Arturo allá en la Guyana Francesa. Cuando le mandan saludo, ¿Cuánto te manda saludo? Australia, Australia, República Dominicana República Dominicana y Surinam. y Surinam. Guyana Dusburg allá en Surinam. Guyana Duisburg allá en Y los hermanos en Curazao. de nuestro hermano en Corsou. Aquí podemos ver que Subax arriba está en sintonía. Nós podemos mirar que o Suax arriba está en sintonía. Cuando mandan saludo para Subax arriba, ¿Cuánto te manda saludo para Suax arriba? los hermanos reunidos allí, alabanza al Los hermanos Señor. reunidos en Nan. Vamos a orar. Vamos a oración. Vamos a orar y dar Dios gracias por su palabra. Vamos a oración y dar Dios danke por su palabra. Y orar a Dios Y hacer oración a Dios. para que ponga anhelo en los corazones Por anhelo en el corazón de querer trabajar para el de Señor que trabaja para el Señor. en esos tiempos En el difíciles. tiempo difícil aquí. Dejar a Dios hacer la obra en tu Y haga vida. Dios hacer obra de movida. No ser egoísta. Y para no estar egoísta. No pensar en usted No solamente. pensar en vosotros. Pensar de qué bendición mi vida puede ser para otros. Pensar de qué bendición mi vida porta para otro nan. Ora en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Padre celestial, Tata celestial. Dios de gloria, Dios de gloria. en esta noche Ave noche. te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Te exaltamos, Dios. Gracias por tu palabra. Danke por tu palabra. Hasta la última hora, En Dios el mío. último momento, Tu Señor. palabra me dice, Tu Señor, palabra está avisando. que estás buscando trabajadores, Tú estás buscando trabajadores. que estás buscando líderes, Tú estás buscando el líder. que estás buscando pescadores. Tú estás buscando pescadores. Hermanos, no es tiempo para dormir. Hermano, no tiempo para dormir. No es tiempo para caer en No conformismo. da tempo para cair de conformismo. No es tiempo para No da desmayar. tempo para desmayar. Las pruebas se aumentan más y más. Pruebas no están aumentando más y más. Las tentaciones nos acechan, aleluya. Tentación no está acechando. Pero más tenemos que alcanzar al Pero Señor. más nos digo alcanzar, Señor. Más tenemos que gritar al Más Señor. nos digo gritan al Señor. Más ahora tenemos que levantarnos Ahora más que nunca nos digo lanta. con el poder del Espíritu El Santo poder del Espíritu Santo. para en estos tiempos anunciar el Evangelio. Para que anunciar el Evangelio. Levanta tu mano y di al Señor: Hace mamá y pisa, Señor. Padre, Tata. yo quiero ser Mi que está. un ganador de almas. Un ganador de alma. Cambia mi vida, Gloria a Dios. transforma mi vida. Transforma mi vida. Oh, que el mundo pueda ver Mundo por WAC. a Jesucristo en mí. Jesucristo de Que mí. cuando me vean, oh Dios, Ahora dan mi rami, oh Dios. pueden desear No por de desear. querer servirte, Que Jehová. ser vivo, Jehová. Padre, en nombre de Jesús. Trata del nombre de Mira, Jesús. la humanidad está sufriendo, Señor. Mira, la humanidad está sufriendo. Tu humanidad, Señor. La humanidad, Señor. El ser humano que tú creaste, Dios. El ser humano a vos crea, Dios. A tu imagen y semejanza. Por imagen y semejanza. Está sufriendo, Está Dios. sufriendo, Dios. En pecado, En picar. en enfermedades, En maleza, hambre, hambre. criminalidad. Criminalidad. Señor, tanta eutanasia que hay, Señor. Señor, tanto eutanasia cutín. Tantos abortos que hay, Padre Tanto Santo. aborto en cutín. Oh Dios, hasta bajo tu pueblo, Señor. Dios, hasta para último pueblo. Oh Dios. Jehová, ten misericordia de nosotros. Trata de tener misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de Ten Bonaire. misericordia de Bonaire. Ten misericordia de Ten Curazao. misericordia de Corzao. Ten misericordia de San Martín, Ten Señor. misericordia de Saint Marta, Ten Dios. misericordia de Surinam, Dios. Ten misericordia de Ten Surinam. misericordia de Guyana Francesa, Ten Señor. misericordia de Guyana Francesa. Ten misericordia de Holanda, Ten Señor. misericordia de Holanda, Señor. Ten misericordia de tu creación, Ten Dios mío. misericordia de tu creación, mi Ten Dios. misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Padre, Perdónanos, Tata. por nuestros pecados, Perdona Dios. nuestros pecados, Y Dios. levántanos, Dios mío, Levántanos, oh Dios. como ganadores de alma, Padre. Ganadora de alma, En el Tata. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a cada vida, Señor. Bendición a cada vida. Sana a todo aquel que está enfermo, Sana Dios. todo esse que está malo. Toca a Jacqueline allá en su hogar, Dios Toca a mío. Jacqueline aí na sua casa. Y todas aquellas personas, E Dios, tu é persona na que están Deus. enfermas, Dios mío. Está malo, Senhor. Mira esa niña de 10 años, oh Dios, Mira ellos de 10 anos. que tiene mal de azúcar, Que Señor, tem diabetes. y que está perdiendo peso, Padre. Está perdendo peso. En el Tata. nombre de En Jesús. nombre
nombre de te lo Jesús. presentamos. Te presentamos. En el nombre de Jesús, En nombre de Jesús. ordenamos sanidad sobre esta vida. Ordena sanidad de mi vida. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Janei Macai. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Declaramos Janei Macai Te declarar Janei Macai. en esta noche Ave noche. libre Libre. de esta enfermedad. De maleza. Reprendo esta enfermedad. Reprenda enfermedad. Este mal de azúcar. El mal de azúcar. Suelte esta niña ahora Aquí los ahora. por las llagas de Cristo. Y hagan a Jesús. Oh, Janei Macai, Cristo te sana en esta noche. Janei Macai, Cristo está sanado hoy. Cristo te sana en esta noche. Cristo está sanado hoy noche. Sana Jacqueline, Dios mío. Sana Jacqueline, mi Dios. Declaramos sanidad sobre su Te vida. declara sanidad arriba su vida. Destruimos toda fortaleza de enfermedad contra esta vida. Destruir tu fortaleza de maleza contra vida aquí. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En la llaga de Cristo. Y hagan a Cristo. Gracias por tu palabra, Gracias por Señor. tu palabra, Prospero Señor. en cada corazón, oh Dios. Prospera en cada corazón, En oh el Dios. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Gracias por tu palabra, Señor. Dele gracias en esta noche. Gracias por palabra de unidad que venó. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Padre. Señor. Gracias, Dios, Thank you, Dios. que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Me permitimos estar aquí en la boca. Sentir tu presencia, Señor. Sentimos presencia, Que Señor. pudimos cantar para usted, Señor. Ahora cantamos, Señor. Gracias por tu bendición, Gracias por tu Señor. bendición, Señor. Gracias por tu unción, Jehová. Gracias por tu unción, Jehová. Gracias por tu paz, Dios. Gracias por paz, Que tu Dios. paz repose sobre cada vida, Por Señor. paz reposar en cada Los que vida, están Señor. aquí, los que están en Los sintonía. que están aquí, nadie están en sintonía. En el nombre de En Jesús. nombre de Jesús. Amén. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos. Sigue bendiciendo a mi hermana. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi Aleluya. hermana por cinta. Y nos despedimos de todos nuestros seguidores. Nos ha despedido de todos los seguidores. Le invitamos para estar con nosotros este jueves a las 7:30 de la noche. Está invitando para estar web junto con nosotros, Torimei. Amén. Gloria a Jesús. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos. Yo sigo bendiciendo a mi hermana. Un anuncio tengo, alabanza al Señor. Tengo un anuncio. No hemos logrado amanecer